Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council mentaka singi santarek naitung kala khot ka jingalang bakarpang banyak kerana ka jing thumu ka Sarkar India ban pentrekam ya ka Uniform Civil Code UCC hakithan shatai lam mingi jong ka ri India ke bakan thop ya ka jela Meghalaya. Habakran Shakilar Pathai Khubor uba PNCM Deputy CEM jong ka KHEDC ulayat ho uba nakaliang ka KHEDC lembat ki khle no senshar shnong rengkat kiseng bahalang ba pher kila shem ya ka wei ka rai horket hordang ban persha ya kanikaan uba PNCM ulong namar ba kajat ben riu lom na du ka por ba senshar ka Sarkar phareng ka senshar khadar ka ne hadu rengkat ka riti ke dustur di baro gumtung yang dah sudah kenika di kedua lang jongi nalang ka district councils Federation of Khasi State asunjuk jongki rangbachnong ka beri hunyotra nagalang ka PSU Central Body FPGGP Central Body HMIF Central Body nangta ka HYC bat kiwe ki rurangba ibangila hot akanika gelang kajingelang ikalong betang aku ikapang kata kalong halo ka resolution kapala pas daka Khasi Autonomous District Council haka absolutrik jongo penai Jun jongo disina kabangi persya horkit hordat ya kajing temu jonga Sarkar India ban pentrikam ne ban ya syakman akajide baka Uniform Civil Code kajing kendu lang jongi mentaka singi kelong baki nongren ki basyai ibangi persya ya kan ke UCC bagi setunat ban kaliang baro unanimously gidon kani kan nongrim ke baskham kata kalong shwa ka jingwan jong British ni gidustur ki jongi ka yar pateng ka jongi ka simkur simjai ka jongi ka khandeu ka siap ka jongi ki lum ki ma ka ki khaw ka patap kene ka kom sanchar jongi ka jinglong trai ka jongi but keriti gustur baro hagapor British what ka por British ka bakalong so powerful ka Sarkar British kamla ban kata i territories ki jogi kamla ban pendu ya ki dustur ya ki custom ki jogi but hadin ka jingle no British ru nagalang ki hima khasi ningkong lay bitip ha ibu sundon ka standstill agreement ka first version ka bang hak bahakat ko por yung thang ka defense currency communication berkiwi-kiwi gendai jongka Indian Dominion 100 ya ka instrument of accession but annex agreement haki kendon jongka jinge soy nila kren syai klau betap kendeu ka siap berkiwi-kiwi di banong kijongi wat ka bisharu nangta ni ong kumno babat lada kadon kanu ka ain jongka Indian Dominion lane jongka Assam du ko por jongka state ban ai bor yangi bangin modify ngin exam ya kinu ki ain state ne central ki bome dei ban ni ki bakta ka dustur ke jongi historically ni yang kata kan norim bom dei ban kata ye ki dustur ke jongi constitutionally ka artikel ars ba so ar ka kran syai ba ka administration of dei bat ki tribal area ka di ban long back kat kum ki provision jo ka 6 shitel hoy ni susi badin ka amendment ye ka 6 shitel ngila bor kindiat ndre ngino mekran handi kata handai ban wanra ye ka UCC ka long persya historically constitutionally bat kum juru kat kum ka custom ka jom azau ngi persya ye kan ka ju pentri kami kan bade kan ni ngila kan lang mantan ngia la draft ya ka explanatory note ka bagi kershan kinongrim ke baskam na lor kini kinongrim le se dang don ka tu ani ki nongrim ki bangan deban art le se ki stakeholders na galang ki by participate men kasgi ila ban aya abuse jongki agini kendiat sgi ka ju ka issue namangin ra light ki ADC gindon ru e ka joint meeting jongki light ADC badi karani ka ju ka issue khnang bakan long uniform adangi pha shatai dan nginom compromise ya ka bangirai mentagasni ban yang anorim jongka KHEDC kumjuru ban appeal ya ka Sarkar jela
bahkan don kaju kar ko perkhat kenang ba nginom sya le don bor hagini ke amangim kwa baka dustur jongi ka custom ko jongi kan do no ndigi ban preserve bana ban klanya ka kita kilong kandiat nagalang jongi idon nang ni siam idon nang ni noilam jongi sistem beberapa resolution is a resolution kan habdon kas supported explanatory note kaban gershani kete kabamur kani ka bagi kenu menta kalong kinrung lut haka explanatory note kabang min pha syaka national law commission ka baong ngi ban pha hapok kasautorik kinrung lut jinga jimut jongi namara lagi syapa as only a skeleton resolution les ngala banong ga bomda beniatan kanong kon binsan ya ka law ministry ni la ya national law commission tendai kan kini jinga jimut kanong strong ni depan menta ga bagi kedua lang mentali kalong ba bat hima bat shnong bat sang borok koi kan long wan jadi ini rungin atat selang kaji dia bagi opinion begini atau BI bukan very much when we say habangi ong uniform civil code tribe suto tenang tadau ngim kwa daleri kabangi kersan mendetang through the constitutional provision ikon ngi kersan do daka historical but angkat kidulir dukat ibangi don agapor bangi so bag Indian dominion O President ka KSU ba Elmar Ngar ula ong ba hakapor basan syar u British u penenkam daki ketang suloi ban yurot yangi kat ba ka sorkar India ka penenkam daki an ban yurot. Ula kentui ka sorkar jela ba kadai ban shim khia ya kanika kam ban nom ailat ya ka jing thmu ka sorkar India. Di mentakasni hadian bangdaliang juga kausel kala koi keciti ban khot banyak jumut organika jing thmu bat ibadat nu bat menteri kami ke lagi susi nak kalian sokar dia isok tu ingam don kenu nuga jing ya per ong jong kalenti anda ingi aku beli kerpang khantam nak kalian kausel kelasim dekat resolution di kersan bat kadai kaju kalau kompak padan tersni bat ka penkre ku jing tho ban sapa ban snow anda ingi yo nya theria tai ki singi sayo ya kebanang asu shu jimut ban penkran shu ai baki an yang penkermau yang historical jong bajat menteri ujungi ke kombat kendo ke kom khen ko khen tha bat kom habon ba kiliang ba kin ke thlit tu ngan suong ba ka puat prestige kala hiat ma da kabor nglak ong da sulai ani ka sukar ndi am tak hiat ma ngi dia de ko kom ke puat ka daw ngi yadon ka ju ko ngrem bat kom ba a papan skren ur ba pien ngi ong ba ngai iru ka statement na kaliang menteri rang ba sukar jala inget ba kita kin rupungut kiba kwat ba ulah pensong ki pos sekretariat ngatrai kin siam lang ju kosor ban yada mat penek nsa lada kim sim ni krai rompa ngi ba ini ki an bawan napo Delhi busien kim dei ki jing ada ini kim dei jing mentoy ini hentai ilong kon ban kita ki jing yorot patton madan ya kristu risti du storo jongi ngirang don ya kalenti ba ong ban ban putri kam ka el Indang don kita kalenti ong bar ni thono atin thasi hindai kuma kalong tang ikilong pongpong gilu kompak hat dan trong ta sarkar nthi po no ba ni tidai hata ka dor kita ka kompak hat dan ni so ai kubri kerpang kam tam ke isi thamai kala belum lang kumni na kaliang jungi kun sang balang ba fair ni don tangoi ke ju bosor kata kalong ba ngi ong ba em ya kene ka an khala ba ka sekarang dia katmu ban kubum pengut jubor apo trong beri nyutrap bat po trong jalah borokoi U Presiden ke HNYF ba Sadan Bala ula bu jingkeli. Lada ke sorkar India ke pentrikam ya ke uniform civil code kade ke code jonglu ban pentrikam. Ula ong ru ba emlak ban pentrikam lang ya ki an jaka mainland jaka India bat ka than riulum jongi. Semua ya KHDC. Kabala shim ni senjam bagi melapas ke solution bang persya ya ni ka UCC. Dan kalian jongi masing ada sorkar India dan limbak sorkar mereka ya. Kimut ban penteri kami ada uniform civil code jingkeli ke bang ibu ningkong do uniform civil code whose code ka code jong do kimut penteri kami marhanta kan sapaulut ki agenda jong ga parliament jong central government tak bajing trailang state government nomor ba ni sutho ya jing don kam ya jing personal loss jong jai beri fair for India kata ke jinge ka bi tengku ada personal level ada personal law ka jong ke mainland India ngasngo kata di subject jong ke mainland India kam di subject ke jong namar ni kum ke jai beri hunyo tra bro
what happening ke diversity ke bangi don ngi im suk im sai kam don gonu conflict of personal law ke bayi ha ke jai beri ujung tingimla aban shim ngimla abakum ke jai beri ngimla aban kitram ya ka problem jo kita beri ke bitu ku alaminan India kalau orang tahu nim ngimla aban pediang ya kata ka uniform semua kot bukan trikam solon sar pok ni ka beri nyutra nomor lada nia haidin sekipor ki ba khamun chua ba ngilong nong India da jing khonyo kamdai bang along pura kumpinong India ro hodom ta ladang ikran constitutional ngim parlong pura namar ngim sim la soy ya kan sumen merger kam simdan kata ka abolition private force ha bide ya ka khasi state jilai dong kawmot ka private force hangi ro kadang em lada kalong sakum no kumno kamot ke instrument merger ngim pasoy tegamot ngidang dai hi ke buri ko balong lai loit bat namar ba kadon dijing ko ka constitution ya ka ba ka sokalan dia kam sim lo burong kalau penken ya kan instrumen maksud dia kata kendon juga anek segmen kalau penken ke stamsil agreement mentah kalau amun penken saya ke para 3 jong ke district council para 3 1 2 ke bakaran ke cloud ke betap kendo ke siap ke HIG ke keren ya ke social custom ya ke inheritance but ya ke marriage and divorce kata kalau ada don pa ke schedule dia kata ru mentah kimut bansu tablok baik dia kata uniform civil code klam pat dia kata constitutional provision kaba access kalau schedule kaba access ya kaju subject matter ke klampe tegamot kanosin nindang hamat dia kata ke jing syasiat da kibor ai jong sarkar India kani ladang ada pet yang tu draft jong ke uniform civil code kaong banwara yang kata national integration rengai ni kani kata full assimilation ban pendu jaj sendon ni ki great ban pendu jaj sendon ni jelong kepang ha ka personal loss jong ki pai ha ka personal law ka bayai ka kum kerti ka dustur kani ka de full assimilation kam de intention bejong ka sarkar banwara ya ta integration by consensus ndrei ka de bansu pendo jai sindon bangin long wait kawai re ka pai yang hata ka ju jingkali la de piong uniform civil code kamut hus code ta kamut ni kum ka sang min persya ba ni uniform civil code bat ni kerana lu bagi district council kin la ban lum om tang ya kini kelai tli district council di totally district council badan nodis kibade red pat khanang ba ngila banai won common voice ba kum ka jai brio red pat ke bangila itu engi de constitution juga di India bangi de kita ki ba kerpang habang yong kerpang kum ni long kerpang ka personal loss nim dai ban kala de kata ladang yong ni don ka separate identity juni ka de ka personal loss juni ka baya ki kum kerti ki dustur juni naduk men bareng kamot lala pipasi ku sisi pipen trekam ku sisi kamot pure ya kariti ku dustur juni ba lada lakut kariti ku dustur kamot ka jinglong ka identity jungi ka jinglong kerpang juni ko lakut lang hantai te kamot harket hodang ya ban persya ya gani ka jing penterkam ya jing huju sarkar India ban penterkam ya ka personal laws ban penterkam ya ka uniform sudu ko kamot ka uniform personal law all over India kalau gay ban ni mah Hakani ka jingalang lawan de shimbanta raki de khod ki sang bhalang ka Federation of Khasi State bar ka sunjok ki nong san charge nong